Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk song jotono lamsogo chini channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk song bahai tongbai jotono norok wansogo jotono kaham krongno tongbaina norok to saimano sal burung song chini channel o chakri ni khobor ba job news rongno norok ni bagai tuifayo hangke Takhuk Tei Bukhuk song omo haike no sang tini bote kaisa norok ni bagai katal chakri ni khobor tuifaika chini video o Takhuk Tei Bukhuk song o chakri no norok khyna bagui norok ni application fees rok nangya omo direct interview ni through na jangnai tai o chakri ongkorwi phaika Agartala Doordarshan Kendra ni tui Takhuk Tei Bukhuk song Doordarshan Kendra Agartala ni tui je chakri ongkorwi phaika o chakri kintu apprentice trainee basis se norok no o chakri na jangnai 1 year ni contract basis hisabe hangke Takhuk Tei Bukhuk song norok jodi o chakri no khyna ni interested tongkangke norok an video no complete khenai di tamoni bagai hingke video o je notification ongkorwi phaimani o notification ni tui जों complete details o norok logi discuss khailai aboni bagai norok video no skip rok khaita naidi video no complete khai full khai naidi hangke Takhuk Tei Bukhuk song जों oborong no tuino chen video nailainai je kaibasak chakri ni post ongkorwi phaika o jagao tai kaibasak vacancy ongkorwi phaika tai o chakri ni bagai interview date rok bufuru bojaga interview rok nai oborong no tuino जों tini chin video o complete details o nailainai Faidi hingke Takhuk Tei Bukhuk song leakari जों tini chino video no chenglesene Takhuk Tei Bukhuk song notification borok Puilano sijaka Doordarshan Kendra Agartala tai je o notification ongkorwi phaika ongkorwi phaika September ni 11 tarikh o notification ongkorwi phaika notification borok Puilano sika engagement of apprentice trainees mane no apprentice trainees hisabe norok no jaga chakri na jangnai tungo aboni bagi borok sika Doordarshan Kendra Agartala will conduct a walk-in interview for engagement of apprentice trainees for the 1 year duration under Apprentice Act 1961 Marino Chajak norokno Agartala Doordarshan Kendra ni andaro o jaga o norokno apprentice trainee basis o 1 year ni bagai chakri na jangnai aboni pore borok sika the candidates should have registered NATS under the Board of Practical Training Eastern Region and they must have passed their degree or diploma within 3 years 3 months Marino Chajak o jaga o candidate kintu o jaga o Board of Training Eastern Region ni andaro NETS ba NATS o registered engjangna nangnai NATS ni full form wngkha National Apprentice Training Scheme norok registered engjangna nangnai hingke se norok o job no apply khaimani aboni logi sajaka norok je degree ba diploma khaimani amo kintu norok ni course complete engjangna nangnai Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok o jaga o reservation for ST SC OBC and physically challenged will be available as per prescribed percentage Maneno ST SC OBC type physically challenged rongni bagai o jaga reservation ni kok sajaka aboni pore borok qualification ni kok saka qualification borok je duita post ni bagai qualification requirement ni kok sajaka o duita post wngkha graduate trainee tege sangkha diploma trainee graduate trainee ni andaro o jaga total 15 notes vacancy ongkorwi phaika maneno 15 ta vacancy ongkorwi phaika tai diploma trainee ni andaro o jaga o 6 ta vacancy ongkorwi phaika total o jaga o 21 vacancy ongkorwi phaika Agartala Doordarshan Kendra ni andaro graduate trainee ni bagai borok je qualification chanjaka omongkha BTech ECE ongyakhaiba triple E mane norok electronics and communication engineering ongyakhaiba electronics and electrical engineering o norok BTech complete khaijakna nangnai jodi norok graduate trainee ni andaro chakri khaina hangke aboni pore borok diploma trainee ni bagai je qualification ni kok sajaka omongkha DECE ongyakhaiba DEE mane no Diploma in Electronics and Communication Engineering ongyakhaiba Diploma in Electrical Engineering o kainani bisingo jeba kaisa jodi norok diploma khaijak tongkai norok diploma trainee ni andaro job apply khaimano Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok sajaka candidate have to bring all relevant documents of qualification caste certificate and NATS registration and 03 passport size photographs mane no sajaka norok je proof interview ni bagai thango interview ni bagai thangpro norok ni je nangmani document o document rok ni bisingo borok sajaka norok ni qualification ni document tai caste certificate ni document tai NATS o norok je register khaijak omoni document tai 3 ta passport size photograph norok logi talangai ma thangnai aboni pore sajaka date of interview ni kok date of interview borok o jaga duita date roi rikha puile je date roi rikha omo graduate trainee rong ni bagai graduate trainee rong ni bagai je interview na jangnai omo na jangnai September ni 18 tarikh o fungni 10:30 tan simi o interview na jangnai o date wngkha graduate rong ni bagai aboni pore je next date ongkorwi phaika omongkha diploma trainee post rong ni bagai diploma trainee post rong ni bagai je date ongkorwi phaika interview ni bagai omongkha September ni 19 tarikh fungni 10:30 tan simi omo diploma holders rong ni bagai o date roi rijaka aboni pore borok venue of interview omori rijaka
Doordarshan Kendra Edinogor Agartala 799001 ইন্টারভিউ নি যে ভেনিউ বা ইন্টারভিউ নি যে জায়গা অমংখা আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্র এডিনগর আগরতলা 799001 মানে ন এডিনগর নি দূরদর্শন কেন্দ্র থাঙ্গै নরক ইন্টারভিউ মারিনাय हंके ताखुक ताई बुखुक सं तिनि बागै आसनो जों तिनि चिन्ह चिकनसा भिडिअ नायलायखा আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রनि तै जे टोटेल 21टा vacancy ongkorwi फाइमानि अमनि तै जों तिनि अर कक सालायखा दुइटा पोस्ट नि तै अ जागा चाकरि ongkorwi फाइका कायसांखा ग्रेजुएट ट्रेनी तेगायसांखा डिप्लोमा ट्रेनी हंके ताखुक ताई बुखुक सं नरक जारा अ चाकरिनि बागै इन्ट्रेस्टेड दंगो नरक अ चाकरिनो एप्लाइ खायमानो अ चाकरिनो एप्लाइ खायनाखाय नरक डाइरेक्ट इन्टारभिउ फेस मा खायनाय अ चाकरिनि बागै इन्टारभिउ नि डेट रक आं भिडिअ काहामके साइरिखा नरक जुदि नुगिया खंके हायनो हायतेसा बसकांगो थांगै नरक इन्टारभिउ नि डेट रकनो काहामके नायनाय फिदि हंके ताखुक ताई बुखुक सं तिनि बागै आसगनो मालायनो नेक्स्ट भिडिअ अम हायतेमो नांगमानि इनफरमेशन नो तुई खुलुमगा जतनो जय हिंद।